Kita amat, pimustura at naggawnak. Insuot ko amin nga alahas ko. Tapos, kasta ti itsurang, ingkang sukat! Ingkang sukat! Apaw, hindi tangalaklakain, nagbayad. Bagbagak tumagamin nga agsukat na tayang. Nya ngay lakay, ayan mo ngay, kabaybayad ka. Kita apa, ti isuot mo nga bado, dahi di barbaro nga ginatang ko, dahi di sapatos lakay. Dagita alahas mo, masapol nga isuot mo amin. Puna garod, hanta nga paabak, masapol nga sita ti mas angat idjay. Kita ta porman ta no, kontraktor ang atake lakay. Kaya Hindi ka lang maka-ururay. Natutuya kon bakit eh. Ay, I'm ready. Kumuta? apay tanda ti Ngati manata. ba ko na? Na ako bakit? O kadi ba ko na? Ngati imbagam nga trabaho bakit? Kontraktor. Kaya pagiro tanda ti maleta. Ay na apo, bakit nagdamag ka pa lang? Dagiti kontraktor bakit? Ado ti kwarta na? Nagakabel ti malita bakit? So nga nagitugutak ti malita yan, yati mo kunam. Apay garo tabadong takasta. Ay na, nagdamag ka pa lang? Di ba kunam nga, isuot kaw amin nga ginatang mau. Naggatang kagamin ti badaw. Dimpay dinamag no niya ti sa iskaw. Naadti sa on. Yati mo kunam. Amin nga alahas bakit? Oh, relos. Amin nga ginatang mo. Datay gold pendant bakit? Akin? Gold nga. Sa gaysay bakit? Kasta alakay, kasta. Tikong ko na kanyan. Dapat presentable ka ta. No, pagsangpet ta di jay. Talaga nga si tati mas angat. Kasta iti posisyon mo lakay. No, magnakad di ata. Masapol nga makita amin lakay. Ay, kasay? Kawad. Ano nga ilimlimang ta no. Makita. Dagiti alahas mo. Ano, ibagada nga ta talaga nga. Ba nang ka. Nung nga damagan dalakay, nung niya ti trabaho, nung niya ti bagam. Kontraktor ka bakit? Oh, go. Kontraktor. Nung damagan da ngayon, nung niya ti trabaho, kanya ti bagam. Alahera. Mayat, imbag ta memoryado, kagam kamalidjay. Kanya pa nga ikaraptor orayan bakit? Intan Gure kalakay. Ida pamasahe ta? Pamasahay. Kawan Ay na, kawang kwartak bakit? Karano dakutan. Kawang kwarta ka! Ay na, apo. Tan, magbag na talatan. Ay,